شوانên hêja li ser şehîdbûna Murad Behrem Ebdê derbasbûna wî bo Rojavayê Kurdistanê em bizanbin kamera sîmê wêna çawa bûn. Niha ji Berzan Hesên û Çekhanê Arkê ji Girkê legê wê merebî. Dem baş Berzan destpêkê de tijmer bidê xuya kirin dema ku Murad derbasî Rojavayê Kurdistanê kirin merasîmê wê çawa bûn. بله خوشکات لا دسپیک دام دروغانیه دخوازن بوی بیش بکروانه کو ایرو جانا قطرخان کریج بوی آزادیا کردستانی ایرو دمشمیر 12 بیانی تمامی اب بکروانه هناکه درباس کرن ج دسیمال کرا آنینا گنده یه خانه سره دوی در درباس کرن آنینا گرگه لگه مراسم کی پرمازن براسی جوشکا پرمازن ملت درکتا پیشگاوینا که گوری بانگوازی کنجومن اجتماعی کرد کلگه بهترین وینا که انجو بانگدانا کو پارتا دموکراتی کردستانی سوریا کرد هندروی اینترنت را یان کدری خستنا خویا وجهية كود بهرمه دا هجمارا كسن كو حاضر بو يدوي دري دا براسي هجمارا كافر باكيش بو هجمارا وانا كي جهشتا زيدي حق هزار كس براسيجي بلكي اب هجمارا هنا كي بكيماي براسي تي حاضر بون كيبون برزان اف كسي بشدار بوي بله برزان يعني اف حفت هزاري كوت بحساوات كي جكيبون يعني كسي بشمرقه بون كسي هرمه بون ادوميز بون كسي رجعه بون تجمر بدنا سكرنت زلال بكي بهتر بله عدل تبعیه وانا که کسی روجاوای کردستانی بون لهالبت به آماده بونا چند حوالی بینا که پشمرگه اوجی درباس بون البیالی به آریکاریا یان به حوالتیا کو درباس بوی بدری و کنونری حکومت حریم کردستانی یان حکومت پارتی دموکراتی کردستانی عراق برز شوکت بربوهاری جی آماده ببو لبیدری او جهات بو حاضر ببو لسر مراسم بشارتنا بی بکروانی لویدری دا گوتنک جی ترخان کر برز شوکت داف یعنی کرن اب مزنبونا کو به ایریشا کو تی لسر کردستانی مزنبونا بی شهیدی بی بکروانی داف یعنی کرن کو اب بکروان نه روجاوای کردستانی تنیا داف یعنی کرن کو یه تبعیه کردستانیا دبن دروش ما یا نتوا گلی کردا دجبلی وینا کیجی برز محمد اسماعیل سکرتری یا لجنه مرکزیه یا پارتی دموکراتی کردستانی سوریا لویجی لویدری دا گوتنک داف یعنی دا تدا سپاسیا همی کسن یکو هاتنا پاشدار بونا د مراسم یه بی بکروانی دا دیسا وکو گداف یعنی کرن پیروزبایی دا ملت کرد لروجاوای کردستانی پیروزبایی دا لمالباتا بی کسی پیروزبایی دا لپشمرگی یکو لایرو دا آنیا شرد کو ایرو شردکن پیروزبایی دا وکو خونا بینا که مزگینی بوش بله برزان آلی روجاوا بله آلی روجاوای کردستانی برزان آلی روجاوای کردستان کی بون اوی پیشوازیایی کرن جبلی ام بیجن مالباتا وی خلکی وی ناسی وی کسیدن کی بون بله دسپیک اوینا که دا برز سعود الملا یه سکرتری پارتی دموکراتی کردستانی سوریا و هجمارك مظن سركرداتيا نوي بارتيه وكون شهزاد عبد الكريم محمد مناف عبد الله عبد الكريم بابي بيشو صالح جميل عبد اللطيف سليمان وهجمارك ديجي براسيجي هجمارك قالك حاجي كالو هجمارك قالك مظن براسي سركرداتيا في بارتيه في دري حاضر بكون جبلي ويناك يجي نونرن انجمن اجتماعي كرد يه خوجهيه كدبري بتبعيه خبراسي اوجي بيشوازيا بله برزان قال لك سباس جبو باش داربونا تدنابنو تشاند جگر كي لقيت مربي سباس